I dobro nam došli, evo nakon 6 dana, svi smo u jednom komadu, još se uvijek imamo snage i smijati i veseliti i nadam se malo i žalovati što je ovome svemu došlo kraj. Drago mi je da smo zaista prošli i bi sve što smo si zamislili u ovom programu da trebamo proći, bilo je to u svakom smislu nevjerojatnih 5,5 dana. Koliko god je brzo prošlo, toliko smo toga i napravili da se čini da je cijelo ljeto da smo proveli zajedno. Zaista dobar dio polaznika u jednom specifičnom razdoblju života gdje smo Nino i ja pokušali uloviti korak sa svim tim energijama kojima su nas napali. Znači, nekoliko vas mi je na odlasku u nedjelju samo ovako tiho dobacilo sretno i namignulo. Ja si mislim kakva sreća, pa znamo se, sve je pod kontrolom. No dobro, uglavnom bilo je zabavno. Nino i ja smo se morali vratiti u svoje djetinjstvo, u svoju prošlost, prisjetiti se svojih dana, prisjetiti se trikova koje smo mi imali. Nevjerojatna su to bila skrivanja, hihotanja, muljanja, ali sve naravno u pozitivnom duhu. Zaista, evo, djeca su stvarno krasna. Jesu to te godine kad je to zahtjevno, kad im je koncentracija zaista iznimno kratka. I nekako je sinergijski učinak, evo, to sve još pojačao. Tako da, evo, Nino i ja smo zaista ponosni i na njih, i na sebe, i na vas, što, evo, prolazimo sa njima sve te dane i njihovo doba u životu. Znači, imali smo niz aktivnosti koje smo po prvi puta radili. Trudimo se, znači, svake ljetne škole napraviti nešto novo, nešto i drugačije. Evo, oni su imali priliku vidjeti pravi rock band u kojem inače svira Janko, koje vas sve puno pozdravlja jer je on na koncertu u Izoli, baš sa tim istim bendom. Imali su generalnu probu pred nama i evo, mislim da su bili stvarno djeca na pozitivan način šokirana kad su vidjeli kako na tim istim instrumentima, to jest na sličnim instrumentima, a u istoj prostoriji bend može zvučati kad je jako dobro uvježban. Mislim da mi je to bio poticaj i vjerujem da će ih to pogurati i dalje to iskustvo. Imali smo onda isto tako prvi put i zapravo pravi elektronski party. Znači, među nama tu imamo tu sreću da je Fran zaista pasionirani ljubitelj elektronske glazbe, da ima tu svu opremu i evo, Nino i ja smo maksimalno izašli u susret da oni uz vatru jednu večer dožive nešto što zaista ljudi potežu na drugi kraj svijeta, na nekakve Ibize, na razne lokacije, na Pag. Evo, mi smo to u Moslavini napravili i naplesali se, bilo je odlično. Moslavina je nova Ibiza. Moslavina je nova Ibiza. Moslica. Imali smo isto tako i hod po elastičnoj gurtni, došao je naš tajnik Filip koji se inače s time bavi zaista na ozbiljan način, gdje su oni mogli koncentraciju i ravnotežu. To je bilo isto jako zanimljivo i uzbudljivo. Vozili smo bicikle, igrali smo prvi put ping pong ove godine. Tako da nismo tih nekih sadržaja novih, da im stalno bude svježe, novo i zanimljivo. Ono što je super da su se zaista jako povezali i evo, ja bih tu isto apelirao i na vas da ta prijateljstva pokušate nekako i poticati kroz godinu, da zaista nekak se međusobno počnu družiti jer su zaista se povezali i koliko god je to nama u početku malo remetilo naš program, onda smo shvatili zapravo da je to cijela poanta i bit ovoga svega i da zapravo ta prijateljstva kroz ova iskustva su zapravo ono što vrijedno oni nose od tuda. Naravno, mi smo i pripremili i niz pjesama, znači ovako će to nekako izgledati. Sad ćemo odsvirati 3 pjesme akustične koje smo pripremili, nakon toga će biti dodjela diploma, a nakon toga ćemo otići, s obzirom da je vremenska prognoza bila nepouzdana, odlučili smo se sve vas pozvati tamo u našu vježbaonu, da se napravi jedan klubski ambijent i da oni malo dožive šta to znači svirati bendovski u krcatom klubu. Tako da ćemo se unutra malo onako smjestiti, da vjerujem da ćemo svi stati bez ikakvih problema i da malo napravimo štimung i da vam pokažu šta su naučili. Znači, imamo 3 benda po 2 pjesme. Tako da evo, to je sve skupa 9 pjesama koje smo prošli.
Po slikama, evo, ste vidjeli koliko ste pratili na Facebooku i snimkama kak nam je otprilike bilo. To ćemo i mi sve još nekako rekonstruirati da pojmimo. Evo, ali bitno je da smo dogurali do tuda, da smo u jednom komadu i evo, ja im želim da im se ta prijateljstva koja su ovdje ostvarili, da im se na neki način nastave i kroz godinu u Zagrebu, a mi ćemo naravno kroz školsku godinu pokušati održavati i dalje koncerte po njihovim školama, bendovske radionice, da se oni i dalje viđaju baš kroz tu muziku i kroz tu gitaru. Evo, ja bih sada zamolio samo Danijelu. Danijela je ovdje desna ruka od Janka i htio bih samo se i njoj zahvaliti i cijelom osoblju koji su zaista pazili i mazili nas i bili na usluzi kao i svake godine, za svaku pomoć što god nam je trebalo, a najviše od svega što su tako marljivo brinuli o vatri, o tome da smo stalno siti i napiti i da nam ništa ne fali ni u jednom trenutku. Evo pa Danijela, hvala i može jedan pljesak za Kezinu i turizam. Hvala vam lijepo svima, evo hvala Tomislav na ovako lijepim riječima, hvala vama djeco, hvala roditeljima. Sve vas pozdravljam ispred svih svojih kolega, kolegica koji su tjedan dana pazili na vašu djecu. Stvarno smo se trudili da imaju sve, da nisu željni, da nisu gladni, da se s njima i vezamo, pričamo. Evo ga, stvarno smo bili na raspolaganju, a vama hvala što ste odgojili ovako predivnu djecu. Oni su toliko pristojni, oni su toliko dobri. Kad bi bilo šta zaprljali, prolili, oni su odmah to krenuli čistiti. Jel treba teta nešto pomoći odnesti? Evo, mislim, mi radimo ovdje puno školskih izleta i svega i stvarno budite ponosni na njih jer su stvarno predivna djeca. Evo ga, želim vam da se večeras dobro provedete, da uživate na koncertu. Nadam se da se vidimo i iduće godine. Ono što sam, Tomislav je to već mi uzeo riječ iz usta, Janko vas jako pozdravlja puno, on je veliki profesionalac sa svojim bendom, vjerojatno će ići iduće godine na svjetsku turneju, pa sad malo vježbaju, pa čisto da znate da je zato odsutan, ali bio je ovdje cijeli tjedan i družio se sa djecom. Evo ono što bih sada ja naglasila, hvala vama Nina, hvala Tomislav, stvarno ste bili predivni. Ja mislim da sada govorim čak i u ime djece, vjerujem da je njih sad sram, imaju malo tremu zbog nastupa, ali tako srčano, tako lijepo, tako dobar pristup. Evo, meni je žao što nisam ja u školi gitare, da tako uživam i da se tako trudite. Evo, hvala vam na svemu i molim vas sve, i djecu i roditelji, jedan pljesak za učitelje, za Tomislava. Ja vjerujem da je kao i meni i vama sada još i više srce puno i da ste stvarno zadovoljni i da nam je ovo svima elan za naprijed i za više i za dalje i za sve godine unaprijed. Evo, uživajte sada svi, možemo dalje. Možemo sa muzikom. Možemo s muzikom. Hvala.